Hao ke a o dumedisa ngwaneso ka lebitso le matla la Morena rona Jesu Kriste. Ke tswela pele le wena ka thuto ya rona ho Mareka kgaolo ya 13. Re simolla Mareka kgaolo ya 13 e tla ba thuto e telele haholwanyane ena. Re qalella thuto e telele haholoholo e sa arolwang haholoholo ka dintlha tse ngatanyana. Thuto ya 95. Thuto ena e re e fumanang ho Mareka 13 e fumana ho Mateo hape 24 kgaolo ya 24 le ho Luka kgaolong ya 21 ho isa tloha ka temana 3 ho isa temana 37. Ke sehloho sa rona ke thuto ya Jesu ka ho kgutla ha hae. Thuto ya Jesu ka ho kgutla ha hae. Wa kereke ke bishopo. O ka hopola hore thuto ya ka e qalang ya pankgedi ena ya Mareka ile ka bolela ka hore Mareka o na ngolla phutheho e qalehileng mane Roma. Phutheho eo e ne e le banna le basadi ba hlankana le barwetsana ba kgodisehileng ditabeng tsa Jesu. E ne le batho ba dumetseng ho Jesu Kriste, e ne le baditjhaba haholoholo ba neng ba dumetse ho Jesu Kriste. Bakreste bana ba Roma, dintho tse neng di mamakatsa e ne le hore ha eka Jesu o tlile mme e le Morao wa Modimo, bobe bo bokana bo atileng ke eng lefatsheng? Ke eng ha lefatshe la bona le na le bobe bo atang hakalokalo? Ke eng Modimo a sa bo hlole le hona ho bo fedisa? Ha eka bobe bono bo atleha, ba bona bobe bo atleha ho itsamele fela lefatsheng, Modimo o hokae? Thuto ya Mareka ngwaneso ya ratehang, kgaolong ena ya 13 ke pokello ya dipolelo tse fapaneng tse builweng ke Jesu nakong yohle ya dithuto tsa hae. Mareka o na bontsha hore Bakreste ba lemohe hore ke tshwanelo ya bona ho mamella ditlhokofatso, ho mamella matshwenyeho, hobane ba nka karolo tshebetsong e kgahlanong le bobe bohle. Ka pitso ya bona ba kena ntweng le bobe bohle hohle moo bo leng teng lefatsheng. Bakreste ba lemohe hore morena wa bona e leng Jesu Kriste o hlotse matla a lefu mme a tsoha ka letsatsi la boraro. Ka lebaka leo bohle ba tla hlola qetellong. Jwale Bakreste ba lokela ba tiye tumelong le matleng a yona ka ho sa feleng. Ke sona sepheo seo haholoholo mona a neng a hopotse hore Mareka o se fetisa ho batho ba hao. Jwalo ka ha sehloho sa thuto ena se bua ka ho kgutla ha Jesu la bobedi. Hantle ho bolelwang ka ho kgutla la bobedi hwa Jesu. Ha ke re shebe taba ena, ho utlwisisa taba ena, ho hloka hore dipolelo tsa Jesu di utlwisiswe hantle diefangheling tse ding mmoho le efanghelii ena ya Mareka. Ka mantswe a mang, bone ba diefanghelii tsena, bone ba tsona, ho tshwanetse ho utlwisise ditaba tsa efanghelii ena hore re tle re utlwisise taba ya ho kgutla ha Jesu kgetlo la bobedi. Ho hlahellang ka sehloohong tabeng ena ya ho kgutla ha Jesu le ho kgutla ke taba ya ho kgutla ka kganya e kgolo. Ke yona ntho e hlahellang ka sehloohong tabeng ena ya ho kgutla ha Jesu, ke ho kgutla ka kganya e kgolo.
taba ena ya ho kgutla ha Jesu ka kganya e kgolo e tshwere ditaba tse pedi. Taba ya pele e tshwere lefu la Jesu sefapanong ka bolona. Lefu leo la Morena Jesu ka bolona le tshwere tlotliso le kganya ya Modimo ka sebele. Ha ke re e shebe taba ena ho Johane kgaolo ya 12 temana 23 moo Jesu a itseng. Jesu a ba araba a re, nako e tlile eo mora motho a tla tlotliswa ka yona. Ke taba ya pele eo, hore taba ena ya ho tla tlhagiso ya Morena Jesu ke tlotliso, ke yona ho kgutla ha Jesu ka kganya ya hona moo fela tabeng ya pele. Taba ya bobedi hape tabeng ena ke hore phethahatso ya tlholo ya bobe bohle e etswang ke Modimo le ho kgutla ha Modimo ka kganya ya hae, hore phethahatso ya Modimo ya tla hlola bobe bohle e etswang ke Modimo e tlebe le ho kgutla hwa kganya ya Modimo, ho kgutla ha Modimo ka kganya ya hae, kapa ho kgutla ha Jesu ka kganya ya hae. Ke ntho tseo tse pedi re itse tlhagiso ka yona ke tlotliso, ke kgutlo, ke ho kgutla ka kganya. Hape phethahatso ya tlholo ya bobe bohle e etswang ke Modimo ke ho kgutla hwa kganya ya Modimo, kgutla ha Modimo ka kganya ya hae. Jwale evankhedi ena ya Mareka, taba ena taba ena ya rona re lokela ho re utlwisise ka dintlha tse latelang taba ena ya Mareka. Ha re utlwisise ka dintlha tsena, ya pele e le se tlang ho etsahala ka pele, e neng e se ka pele, e neng ebile e le ntho e sentse e le haufi le ho etsahala. Ke re e le ntho e tla etsahala ka pele ebile e sentse e le haufi e tshwanetse ho etsahala, e leng tlhagiso ya hae. Ke sona se supuwang ke taba ena ka ho ya ka Mareka, taba ya kganya ya Modimo. Ke ntho e tlo etsahala hona jwale, haufiufi. O na bua ka yona e le haufi, e le ntho eo e tlang ho etsahala haufi, yani e ne so etsahale ka nako eo, empa bua ka yona se le haufi. Taba ya bobedi o bua ka taba e le se kekeng sa bonwa ka pele, empa e le se tla bonwa hang hoba Modimo a phethele mosebetsi wa hae wohle lefatsheng. Mme ke moo ho tlang ho bonwa ho tla ha bobedi wa Jesu. Molemong wa boithuto ba kgaolo ena ya 13, ha re ke re etse dikgaohanyo tsa yona tjena. Temana ya pele ho isa temana ya bone ke puisano e kgutshwane ya Jesu le barutwa ba hae. Temana ya bohlano ho isa temana ya 23, mona jwale ho tla angwa ditaba tsa meferefere le ho tubeha mmoho le pherekano lefatsheng pele ho phetheha ha mosebetsi wa Modimo lefatsheng. Ke itse ke temana ya bohlano ho ya temana ya 23. Temana ya 24 ho isa temana ya 27 ho kgutla ha Jesu. Ho bua ka ho kgutla ha Jesu. Temana ya 24 ho isa temana ya 27. Temana ya 28 ho isa temana ya 37. Bakreste ba lokela hore ba itukise jwang? Bakreste ba lokela ba itukise jwang? Itse thuto ena e entsweng e ne etsetswa phutheho ya Roma. Mareka o na ngolla phutheho ya Roma hore ba tsebe hona qetellong ba tshwanetse ba itukise jwang tlasa dintho tsena tse boletsweng ke Morena Jesu. Ba tla itukisa jwang? Ke kopa hee motating ona re ke bele re nke taba ena
Re ke re qale he ka temaneng ya pele. Temana ya pele, a re a sa tloha teng pele e mong wa barutwa ba hae a re ho yena, moruti, bona ke majwe a makakang le mehaho e mekakang. O tla hopola hore thuto, wena moruti wa heso, wena mmefankgedi, wena momamedi ya mametseng thuto ena, o tla hopola thuto eo hore thuto ya mosadi wa mohlolohadi ya fumanehileng, ya loketseng hohle ho a neng a na le hona, e entswe teng peleng. Mme ke thuto ya ho qetela eo Jesu a e entseng a le teng peleng. Hoba a tswe hona moo, hoba ba tswe ka teng peleng, ba ne ba ya thabeng ya mehlware. Ha ba le tseleng e nyolosetsang thabeng ya mehlware, e mong wa barutuwa ba hae ha hetla a bona tempele eo ba e furallang. A ba a re, moruti, bona ke majwe a makakang le mehaho e mekakang. Moye motle e ne e hahilwe, e ne ntse hahuwa ke project e qadileng kgale, e ne ntse e tswela pele e etswa ke Herota. E ne e ahilwe ne ahwa ka majwe a maholo a masweu a entseng hore a lekane hantle, a botle bo bokalo, a boholo bo bokalo. Empa Jesu o re temana ya bobedi. Jesu a araba a re ho yena, wa e bona mehaho e moholo eo? Ha o ka ke hwa leswa mona lejwe hodima lejwe le le sa heletswang. Momamedi motle, tempele eo e ne le bokgabane bo tsotehang ho mmuso wa Roma, e le mmuso ka bona. E ne le bokgabane bo tsotehang le ho Bajudi ka kakaretso. E ne mema bahahlaudi ka hohle lefatsheng, mme e ka kenya ditjhelete tse ngata ho tswa mafatsheng a mang. Ke seo puso e se shebileng, ke seo puso e se bonang. Ante ho Bajudi e ne e tla ba tulo ya mahlabelo le mesebetsi e moholo ya tempele. Bana ba shebile bokgabane bo ntabeng tsa bona. Herota o ne a sebeditse, Herota o ne a tswela pele ho sebetsa, a ntse a tswela pele ho haha ntho e kgabane e tsotehang ruri. Empa Jesu o re, ha ho ka ke ha leswa lejwe hodima lejwe le leng le sa heletswang. Jesu o phatlalatsa morero wa Modimo, mme morero woo ho tlabeng ho sa hlokahale mahlabelo a diphoofolo tempeleng, hobane Modimo o tla ba a tlisitse sehlabelo se seholo mane Golgotha ka Jesu, konyana ya sebele e tlosang sebe sa lefatshe. Ha e ntse e le teng tempele ena, tempele eo e tloa morapa-rapa o sitisang batho ho bona le ho amohela Kriste e le sehlabelo bakeng sa lefatshe lohle. Ha e le teng tempele eo, e tla ba foufatsa mahlo, ebe ha ba bone pholoho e teng ka mmoloki le mopholosi, leng Jesu ya tlileng ho ba molopolli le ho ba mopholosi. Ehlile lehaha lane la mashudu le ne le lokela hore le dihuwe, le fediswe. Ho diuwa ha boholo boo
ke pontsho ya Modimo hore Modimo o nka taolo ka ho tlosa sohle sa kgale se tla se sa hlokahaleng. Jwalo ka ha ho bolelwa ho Baroma, ho Baheberu kgaolo ya 10 temana 3 moo ho thweng, empa mahlabelong a hao ho boetse ha hopolwa dibe tsa selemo se seng le se seng. Ke taba tse etsahalang tempeleng eo Jesu a neng a re jwale ha o ka ke ha sala lejwela le leng. Tempele ena e ne e hahuwa ke Heroda ngwana ngwaneso ya e hahileng ka selemo sa 19 BCE. Wa tseba dilemo tseo ha re bua ka BCE o bua ka nako yane re before Christian era, o theoha jwale o tla fihla ho 1 pele nakong ya Jesu, pele ho nako ya Jesu e hahuwe o e qadile ka nako le Heroda. A haha e le katoloso ya tempele e hahilweng ke Zorobabele le Joshua moprista ha ba kgutla Babilona mane kgolehong. Jesu o ne a bua mantswe ana, ha ana bua mantswe ana e ne le selemo sa 30, ba bang ba re 29 bangodi, ba bang ba re ke 30. Ha ana bua taba ena a qadile mosebetsi wa hae wa boruti. E le ha ho ntse ho etsuwa ntlafatso, o na e bua a shebile ha o ntso etsuwa ntlafatso ena hobane ho no ntso ho tswela pele, ho no ntso ho tswela pele ho ntlafatswa tempele eo. Sepheo sa Heroda le mmuso wa Roma e ne le hore ho etswe baka se matla se seholo seo ke buileng ka sona ka re bahahlaudi Easter le batho bohle ba hlahang dibakeng tsohle ba tle ba fumane sebaka sa ho kena teng, ba tle ba bone ntlo ena e qetilwe ka morao ho dilemo tse 40. Ke re ne ntse tswela pele ha huwa, ne ntse soka e qetwa, ile ya ba qetwa ka mora dilemo tse 40. Ke ka lebaka lena ha Jesu a na re heletsang tempele ena, ba ile ba re e re nkile nako e kae ha re nne ke tla tsosa ka mantswe a mararo. Bana ba rena wa tseba hona e nkile nako e kae ho ya wa tseba na nkile nako e kae yena o ka o heletsang tempele e le ke tla ha ka matsatsi a mararo o bolela tempele eo. Sena sa se boletseng Jesu se ile sa fela sa phethahala ka selemo sa 70 AD. Selemo sa 70 AD se ile sa fela sa phethahala. Se phethahetse e na le lemo tse supileng, e phethilwe, e hahilwe e feletse se phethahetse ka nako eno ya 70 AD. Mantswe ana Jesu ana a ruta hore ana ruta phutheho ya Roma hore lefatsheng ha ho letho le emeng ka ho sa feleng. Ke thuto hore dintho tsohle di tla feta, dintho tsohle di tla feta, le lefatshe le tla feta, empa ha di dipolelo tsa Modimo ha di na ho feta, di tla ema ka ho sa feleng. Bakreste ba Roma ba ne ba kgothaletsa ho dumela tumelong ho Modimo, ho beha tumelo ya bona ho Modimo ka mehla yohle, yena fela ya senang ho fela, yena fela senang ho fela. Ba tla hlola bobe bohle hobane morena wa bona o hlotse, mme o hlotse lefu, o hlotse le lebitla, mme morena wa bona o a phela, mme jwale ba tiye moreneng. Ke sona sepheo sa teng, ba tiye moreneng. Ke thuto ho rona wena mmamedi wa thuto ena hore tse boima le tse bohloko tseo bophelong o boneng eka o feta ka hare ho tsona, o feta ka hara tsona, di tla fela. Ha hona ntho e kgolohadi e kekeng ya ba ya feta, ntho e nngwe le nngwe e tla feta, empa wena o lokela ho dula o bolokile tumelo. Se ke wa kgaohana le tumelo ya hao ho Jesu Kriste. Dula ho yena ka mehla,
o mmatlafale ho yena ka mehla. Ha ngwaneso ke a leboha ke kopa re qete thuto ya rona ka lena re emise mona ke qaleho ya ho sheba kgaolo ya 13. Ke re qaleho e re shebang kgaolo ya 13. Jwale re tla ka yona le yona ho ya ka methati eno ke tlang ka buang ka yona. Kgotsa Moretele le wena. Ke a leboha re rapele. Ntate Modimo, ntate wa rona ya halelela, re a leboha ka thuto ena. Etsa hore mohi male monateng a utlwe tsela eo o tlang ho rona re le batho ka yona. Mme ntate o re hlonolofatse ho bulele ka hare ho rona. Mme ntate re ikopela momamedi hlonolofatse tswang ho wena ka lebitso la ntate le la Morena moo ho lellang. Amen. Kgotso momamedi, kgotso Morena bele o be le wena. Re kopa ho o etse di-comment tsa hao hore fe hore na thuto ena wena o e bona jwang, o e utlwile jwang.